Very nice, thank you. Thank you. Yes, but maybe... Уважаеми господин председател, добре дошли. Je vous salue au nom à faire cette visite officielle en Suisse. Monsieur Kenan Ramadani. И преди да започнем с официалните дискусии, бих искала да ви представя швейцарската делегация. Donc on comprend le problème. Le protocole lance le président. Bienvenue en Suisse, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un très grand plaisir d'être et aussi un honneur d'être là. Сите добивте една брошура која што ги сумира во кратки црти она што е плурилингвизам и ќе ви даде неколку идеи на